Alright guys, seterusnya lubang kedua akhir Patri 165 lebih. Jadi akhir ya, saya pakai berkurang 6 iron lah kalau harap sampai, ataupun 5 iron nanti kita akan tukar mungkin. Distance 165, indeks 17. Belah kiri kanan ada bunker. Saya rasa saya dah pakai 5 iron lah 5 iron kini tukar. 5 iron tengok boleh tak keluar. Angin kuat, angin melawat macam ni. Saya rasa saya kena ambil Golden AZ S Plus. Harap dapat on dengan baik. Saya gunakan 5 iron uphill dan plus angin. Alright, one good shot. Ada manis satu. Good shot it. Jadi. Oh, dia kurang masuk. Serik. Jatuh tak on sebelah kanan green. Okay guys, bunker pertama di bumi Kenyalang. Kita pun tak kenal bunker ni. Kita agak-agak nak main clean ke, nak main macam ada puasa sikit ni. Up ke atas, saya main mengkal sudahlah. Okay, lambung dia ke atas, turunkan badan kita. Wah, good chip. Kecok down sikit. Balik. Wah, good chip. Yes lah. Come on, ada canpa guys. Okay guys, papan saya lebih kurang 5 kaki uphill part. Kanan try manis-manis satu rate. Balik tadi lagi. Lepas ya Allah, satu rokaan lagi tak masuk. Aduh. Manis-manis jengkel takkan beri